Može, može. Evo ga, ja vas pozdravljam. Radionicu će održati profesorica Martina Mašić. Znači, izrada web stranice naziva našeg projekta. Profesorica će polako, dio po dio, objašnjavati znači kako dodati video, kako dokument, Wordov dokument, PDF dokument i šta još Martina, sliku, jel tako? Tekst. Tekst. I ono čisto kako smo organizirali stranicu da vidite, slična je našem Twin Space, odnosno onim pages na Twin Space-u, tako da ćemo pratiti nekako onaj isti redoslijed. Ono što je bitno, profesorica će naglasiti da treba imati na Google Drive-u te dokumente koje ćete dodavati, osim YouTube-a. I ono što je važno naglasiti, kako se dijele, znači kad podignete nekakav dokument, da on bude vidljiv za sve. Znači to je važno. Evo ja to napominjem i evo ja dajem palicu profesorici Martini. Martina, izvoli. Dobar dan, sve vas lijepo pozdravljam. Polako ćemo sada upisati svi sites.google.com. Samo polako. sites.google.com. Kada nam se učita web stranica sites.google.com, onda bi bilo dobro da prvo kolegice i kolege pošalju svoje mailove, tako da Marijana može dodavati, a kad ona doda kolege, neka svaki učenik upiše svoj mail u WhatsApp grupu sa svojim profesorom i onda će profesori dodavati nove članove. Dakle, ja sada imam ovaj Sustainable Life kao lifestyle Google Sites i ja želim ovdje dodavati sadržaj. Da bi to mogla napraviti, moram dodati korisnike koji će biti uređivači skupa sa mnom. Dakle, ja sam jedan od uređivača, Marijana Vuković 5 je drugi i sada možemo dodati nekog drugoga. Ja vam pokazujem sad kako ćete dodati novoga. Dakle, idete na podijeli s drugima i ovdje upišete email adresu. Kada odaberete email adresu, evo ja ću sad uzeti ovu prvu sreda, ta osoba mora biti uređivač. Kad to napravite, samo kliknete na pošalju. Marijana u chatu ili u WhatsApp grupi dodaj, neka kolege dodaju svoje email adrese. Znači prvi korak da vi kolege koji ste sada tu dodate svoje mail adrese, Gmail adrese u chat. I mi ćemo prvo dodavati kolege i onda će kolege dodavati svoje učenike. Evo ja ću Krešimir Dodik. gmail.com. I sad je Krešo uređivač. Znači, Je li uređivač ili nije ga još naš. Krešimir. Je li bila točka ovdje? je kresemir.dodig@gmail.com. Ne nalazi ga, evo, tek sad ne može, ostala sam kriva točka. Uređivač i pošalju. I sada je kolega Dodig uređivač, on može polako dodavati svoje učenike. Sljedeći nastavnik može isto tako poslati u chat. Marijana je li ih to poslala? Nije, ne vidim, samo je Krešo. Josipa Caktaš, monkey.gmail.com, Nevena Benzo, ne vidiš. Sad su i učenici počeli. Nema veze. Evo ja ću Višnju. Ti možeš Ivanu Rako ili Josipu, nije bitno. Onda Roman, ovo su sve kolege. Nevena je učenica. Znam, možemo i Nevenu, pa Nevena može ostale učenike. Nevena, odmah možeš dodavati svoje učenike iz razreda da mi malo ubrzamo ovaj proces. Ivana Rako, 33. Evo ja sam Višnju dodala.
profesorica se ne snalazim ovdje, uopće mi nema takve stranice. Uopće mi ne piše sustainable life, ne znam. Ko priča? Nevena. Aha, Nevena. Uđi u Gmail. Trebaš dobiti mail da te je pozvala profesorica Martina ili jako te već doda. Aha, evo ga, evo ga. Mail i onda ćeš dobiti pozivnicu. A mislim da ako upiše sites.google.com da će odmah biti taj sistem. Evo, našla sam. Dobro. Jesi ti Romanu dodala? Nisam, Ivana Rata, Nevena, Evo ja ću Višnja Romanu. Tedesi, Marija Gudelj v Gmail. To je učenica. Ako dodamo učenike, neka odmah iz svog razreda dodaju ostale. Evo ja sam Romanu isto dodala. Jospa Podlije. Nisam. Amo drugi C, Ana Lubina 0, Manki Gmail, Ana Lubina tebe ću dodati pa ti nastavi ostali. Prvi C smo riješili, drugi C. Ma dodaj samo jedno ili dvoje, onda će oni jedno druge dodavati. Silvija Sinovčić. Silvija Sinovčić Skole HR ne može Skole HR jer nema Google račun preko Skole HR. Znači treba biti Gmail račun. Dobro, Martina, možeš ti sad? Ja sad idem dalje. Ostali, znači mogu pratiti, evo već imamo nekoliko. Dakle, dok se ostali učenici i kolege dodaju, ja ću samo pokazati kako smo organizirali ovu stranicu. Imamo početna stranica na kojoj je znači, naslov našeg projekta, logo i neki sadržaj. Nismo našli ko je autor loga. Bilo bi dobro da napišemo ime autora loga jer izgubio nam se u obrascu i tako dalje. Pa u WhatsApp grupi možete napisati, na chatu napišite ko je autor ovoga tu loga, da možemo dodati. Dalje imamo škole partnere, ja ću pokazati na našoj školi. Dakle, svaka škola se treba predstaviti. S lijeve strane sam stavila kao dio gdje možete staviti video ili sliku neku, naslov škole i možete napisati neki kratak sadržaj, opis, predstaviti vašu školu. Za sad neću ulaziti u same detalje, nego idem dalje. Održivi razvoj, Marijana, šta smo tu rekli da ćemo? Znači, u održivi razvoj imamo 3 podstranice. Znači, prva stranica SDG. Znači, tu su ciljevi održivog razvoja, tu možete dodavati bilo koje radove koji ne idu na obilježavanje važnih datuma. Znači, ciljevi održivog razvoja, bilo što ste radili, bilo prezentacija, bilo video, bilo slika, bilo tekst neki ili bilo što drugo, možete dodavati na ovaj SDG, na tu podstranicu. Znači, čak i nije podstranica, nego s tim Martina ovu jednu podijelila u 3 dijela, je li tako? Da. Znači, na prvoj, vrati mi gore, znači ovdje gdje je SDG, znači možete stvarno šaroliko svašta. Što ne znate di ćete staviti, možete stavljati u ciljeve održivog razvoja. Sami scrollaj dole ispod. Dobro, još malo. Naš ekološki otisak, tu ću ja dodati onaj naš Padlet. Znači, gdje smo svi računali, tu će biti samo jedan Padlet, gdje smo svi napisali izračun ekološkog otiska, to je bilo na početku. Onda ajde drugu scrollaj. Izazov za održivost, evo ja sam ovdje već dodala
što trebate, bilo bi dobro da učenici, ja sam svojim poslala poveznicu na ovaj Padlet i onda da učenici dodaju na taj Padlet i neku fotografiju iz svoje galerije što ih podsjeća na održivost. Ja sam već vidjela neke koje su dodane i ne mora to biti priroda, može to biti bilo što drugo što podsjeća na održivost. Dakle, tamo sam vidjela jedna je cura dodala iz 3. gimnazije nekakvo šivanje kao recikliranje i tako dalje. I ovdje gdje piše naš ekološki otisak kraj projekta, tu ću ja također dodati Padlet za kraj projekta. Znači, bilo bi dobro da ovo gdje je naš ekološki otisak, odnosno kraj projekta, da isto na taj Padlet poslala sam kolegama i poslala sam ja svojim učenicima u našu grupu, da tu izračunate ekološki otisak, pa ćemo usporediti kakav je bio na početku i na kraju. Evo, to je što se tiče tog održivi razvoj te stranice. Znači, vi dodavajte u SDG. Znači, mislim na učenike ili kolege, svejedno. Znači, ovdje gdje piše SDG, ciljeve održivog razvoja, na taj dio dodavajte. Ja nisam još tu ništa dodavala. Jesam na TwinSpace, ali ovdje nisam ništa. I to će većinom raditi učenici moji, jer su to njihovi radovi. Ali dobro, nama je možda lakše što je srednja škola, pa oni već manje više znaju, osnovno je malo teže. Amo dalje, predavanje i radionice, na toj stranici ću isto ja dodat, nije problem. Predavanje i radionice koje smo imali sa TwinSpace-a, imali smo predavanje Josipino i Vesninu ću dodat ću i ovu današnju radionicu i dodat ću ona predavanja što vam je kolegica Senka iz Osijeka držala, tako da ćemo tu staviti taj dio. I šta nam imamo desno više? Obilježavanje važnih datuma, to mi otvori. Tu imamo Svjetski dan srca. Svjetski dan srca i sad ko je šta obilježavao, tu će dodavati. To dogovarajte sa svojim učenicima ili sami dodajte ovisno što ste radili. Znači, ovisno šta je koje dane obilježava. Bilo bi super da što više nas imamo one zajedničke što smo rekli, dan sigurnijeg interneta i dan planeta Zemlje, nešto što smo govorili da bude zajedno. I ovdje desno skroz scenarij poučavanja, to možete dodati i naknadno ako je bilo koji od ovih radova, ako su kolege izradili kakav scenarij poučavanja, tu vam je vidno, ako ste u napredovanju, to vam je javno objavljen sadržaj i to je to. Evo, ona diseminacija, evaluacija, to ću vam poslati u grupe, to ćemo napraviti, koji je danas datum, 21. Pa možemo tamo negdje do 3.6. završiti evaluaciju, posebno kolege, posebno učenici i onda možemo i zatvarati projekt. Volim da je do 3.6. sve gotovo, ali namjerno sam rekla tako tjedan dana prije kraja, jer poslije kad nam učenici dođu, ko će ju uloviti, tako da bi bilo dobro da do taj neki datum da nam bude neka krajnja granica što se tiče toga. I evo, Martina, ja sam tehnički dio rekla di bi što bilo, ti sad možeš nastaviti. Ja ću ovdje na dan planeta Zemlje, to ću poslije izbrisati, pokazati kako se elementi dodaju na stranicu. Znači, samo polako, ti si navukla s našim gimnazijalcima brzo, pa samo malo da mogu povatati ovi osnovnoškolci. Može. Uglavnom, primijetite ovdje kod blokova sadržaja da već imate raspoređen sadržaj, lijevo je slika, desno tekst, ili imate dva stupca, slika i ispod je tekst. U stvari ne mora biti slika, može biti bilo koji sadržaj. I tako dalje, imate 4 stupca. Ako vam se nešto od toga sviđa, možete kliknuti na blok i onda dobivate jedan ovakav dio na web stranici, blok gdje možete dodati sadržaj. Klikom na plus vidite ovdje što sve možete dodati. Možete nešto učitati sa vašeg diska. To može biti snimka zaslona, evo na primjer neka slika. Na taj način možete, znači sad ću dodati ispod još nešto, možete dodati z Google diska neku sliku ili evo ima slika, ima neki, šta je ovo, nemam pojma, PDF dokument, dakle klikom na PDF dokument, kliknut ću na umetni i sad imam dokument.
Ako se taj dokument ne vidi, ja mogu uhvatiti ove hvataljke i širiti tako da vidim koliko mi treba. Znači, nemojte ostavljati sada cijeli dokument, nego jednostavno da vidite bar ovu tematiku koja se tu nalazi sa naslovom i dalje možete onda kod pregledavanja stranice će se vidjeti sve ostale stranice ovoga dokumenta. S desne strane se nalazi naslov, tu napišete neki naslov, možete naslov oblikovati, označite, znači možete ga promijeniti u podnaslov, odnosno naslov manje razine ili vratiti na glavni naslov. Možete promijeniti font ako želite. Bilo bi dobro da to ne mijenjate, da imamo svi isto, tako da ostane ovaj koji već je. Veličinu slova, to također ne morate mijenjati, ali evo na primjer ovdje ako imate nekog autora, Ana, šta ja znam, Anić, i sad ćemo staviti gimnazija Imotski, pa na primjer možemo označiti tekst, nakositi, to znate sve iz Worda i tako dalje. Osim ovoga možete dodati, osim ovih elemenata, možete dodati tekstni okvir. Taj tekstni okvir se pomiče odmah ispod elementa u kojem ste pisali. I sada u tom taj tekstni okvir također možete micati, ako vam se ne sviđa gdje vam je odbačen, možete ga micati u dijelove koji se nalaze na stranici i on će se prilagoditi širini kada ga odvučete na mjesto gdje želite. Ja ću ostaviti ovdje tekstni okvir i mogu ga proširiti na nekih, ne znam koliko da pretpostavljam, 12 stupaca. Tu opet mogu pisati nešto ili mogu praviti popis, ako mi je potrebno, tako dalje. Popis, opet pretpostavljam da prepoznate iz Worda, su ove ovdje grafičke oznake. Dalje, što možete još umetnuti? Možete umetnuti sliku. Sliku možete učitati. Opet ću staviti istu sliku. Isto tako mogu je širiti ili sužavati, odnosno mijenjati visinu, širinu koliko mi je potrebno. Slika učitaj ili odaberi. Ako je odaberi, tada je odabire sa Google diska. Ako je učitava je sa sa računala, tako. Znači slika ne mora biti na Google Drive. Ne. Dobro. Osim slike možete ugraditi neki kod prema URL adresi ili prema kodu. Evo na primjer ovaj ovdje Padlet koji je Marijana malo prije pokazala, on je ugrađen preko embed koda. Znači ovaj tu Padlet je ugrađen preko embed koda. Kako izgleda taj kod? To vam je HTML kod, ovako izgleda manje, div i tako nešto, a to možete kad idete na podijeli, ugradi i onda kopirate kod, dođete tu i zalijepite kod ovoga ugradi. Drugi C, poslala sam vam bila obavijesti za onu web stranicu, isto tako to možemo napraviti na satu. Kada dođete do URL adrese, onda kliknite na ugradi i ovdje prema URL tu napišete HTTP, sad taj URL kod koji ste odabrali. Naravno, to je stara pretpostavljena adresa koja nije dobra, novu ne znam, pa ćemo ostaviti ovako. Taj URL za sad nek stoji tu. Šta još možete napraviti? Možete dodati bilo koji dokument ili prezentaciju. Dokument ili prezentacija, oni moraju biti na Google disku, koliko se ja sjećam. Znači prezentacija i sad klikom na prezentacije, on meni kupi sve prezentacije koje se nalaze na mom disku, Google disku. Dakle, evo, na primjer, ova prezentacija, umetni, i ona se nalazi tu.
Kako to izgleda u konačnici? Ovdje imate pregled. I ova prezentacija, vidite je ovdje. Kada se scrolla, ona prikaže sav sadržaj koji se nalazi na prezentaciji. E sad, imamo jedan mali problem. Kada vi ovako predate, i ako vam ovdje piše, kako ono piše, nešto kao zaključano ili tako nešto, to znači da niste na disku, Google disku, niste podijelili dokument kako treba. Ja sam izašla, evo sad ćemo. Samo mi pokaži kako će to napraviti da je shareable. Evo, na primjer, mikroskopiranje. Kad kliknete na prezentaciju koju ste prenijeli tamo, onda idete na dijeljenje. Svatko s vezom može pregledati. To je to, tako. Svi s vezom mogu pregledati. Ovo nije moja, ovo je Lorencina, koliko vidim. Čekajte, evo ovaj. Evo ga, znači svi s vezom mogu pregledati. I završeno. I sad kad se ova slika ubaci tu, vi svi vidite ovu sliku kod pregleda. Ako je ovo zaštićeno, onda ta slika je zaključana. I to je to. Osim šta sam još trebala dodati. Znači, dodali smo sliku. Aha, YouTube video. Ja sam ti bila poslala jedan. Je, dodat ćemo. Ako vam se sviđa, znači ako je prije vas neko napravi ovakav oblik, znači lijevo slika, desno ovo, i vi želite ispod toga, jednostavno kopirate. Sada ćete ovdje umjesto njega ubaciti neki video. E sad, kako ću to promijeniti, da vidimo zamjenu slike, nećemo zamjenu sliku, nego ću izbrisati, pa ću ovdje umetanje, vraćam se gore, i ugradi. Tu ćemo ugradi. Što ugrađujem? Ugrađujem YouTube video. YouTube video mi se nalazi na ovome ovdje linku. Ako mi nije na pravoj poziciji, donesem ga tamo gdje treba biti. Evo. To je to. Dakle, ja sam sad ovdje stavila sliku, naslov, neki tekst, stavila sam video, neke stavke ako treba, opet sliku, PDF dokument, poveznicu i kako se zove, prezentaciju. Osim ovoga, mislim da ovo čak isto može biti poveznica, jel može da vidimo? Ne, ovo je dokument. Evo ga, slika može biti poveznica, tako da kliknemo na spajalicu i onda pogledajte gdje može voditi taj dokument, ta poveznica. Možete napisati neku URL adresu, a možete odabrati neku od ovih postojećih koji su ovdje već na sajtu. Evo, to je to. Mislim da ne bi... Dobro, samo ne bi bilo loše da, ne znam, ti ćeš napisati jedan primjer, znači dodat ćemo nešto, ne znam, na bilo koje od ovih podstranica i onda da ujednačimo, tipa da livo bude dokument i onda to je da... već napravljeno, to je ovdje u održivi razvoj, evo ga, već su tu. Evo, Katarina Baba može dodati već tu svoj video ili sliku ili dokument i ovdje napisati tekst i napisati Katarina Baba. Znači naslov, nek tu napiše točan naslov, ti napiši naslov dvotočka, ispod napiši tekst, napiši škola, autori. Aha, škola, autori. Nije, nego škola dvotočka, pa ispod škola dvotočka, pa ispod autori i možeš ispod staviti mentori.
Da ovako izgleda. Da, i nek nam može svima tako izgledati. Onda bolje, mislim da je ujednačeno. To je to. Sad ako ima neko pitat nešto, možete uključiti zvuk i pitat dok smo tu. Smo dodali sve. Ja nemam na chatu više. Josipa Poduje jesmo, Vesna Dobronić je sve su. Profesorice, možete li dodati nekoga iz 3C? Mogu, Zore. Hvala. Samo di ste mi? Katarinu Bag, hoćemo Katu. Ne, ali ne znam ovo Kata iz drugog ili iz treće. Zore, koji ti je mail? zora.mendes9@gmail.com. Eto ti je dodaja. Neko nešto želi pitat. Evo, ja želim pitati, nešto mi je promaklo s kolegicom paralelno, ima problema s vezom, pa komuniciram s njom preko mobitela, promaklo mi je, pa me korigirajte. Ako su prezentacije u pitanju, rekli ste u jednom trenutku, Martina, da se može na ovu učitaj sa računala povezati, da ne mora biti na Google disku. Je to točno ili moramo Nije. prezeti na Google disku? Ne prezentacija, nego sliku. Marijana je pitala za sliku. A za sliku samo je učitaj, a preza mora dobro. Koliko sam vidjela, prezentacija mora biti. Ja mislim samo link YouTube-a ili ono što ugradimo, Ok. tipa Padlet ili nešto. Da. Ono, neku drugu web stranicu ili neki sadržaj, to ne. Mhm, A mislim mhm. da svi dokumenti, koliko se sjećam do sada, da su trebali biti na Google Drive. Jesmo radili tako, dobro, ok. Sam ja nešto Silija. Ja ne znam se dobro... Htio sam pisati. Dobro, sad je još bitno, znači datum do kad ćemo ovo, znači moći dodavati, dakle, a sve završiti, evo možemo ostaviti da sve bude i Twin Space i ova stranica do 3.6. Mislim da je to sasvim dovoljno. I samo bi molila sve učenike da odrade onaj dio vezano za fotografiju i za onaj ekološki otisak. Upute su vam na početku svakog Padleta. I možete usput, u biti nećemo, kad svi dodate, onda ćemo klikati koja nam se najviše sviđa. Jel u redu, jel imate još pitanja? Imam ja pitanje, profesorice, možete li samo ponoviti kako da dodamo neku vezu od nekog videa ili slike ili nečega? Pa Martina, hoćeš ti? Na plus. Polako, Martina. Imaš ovdje ovako, sad sam ja išla na ovaj ovdje dio, ali mislim da ne, nego ideš na ugradi. Ugradi i sad ovdje imaš URL. Jesi to mislila? Da, hvala. Okay. Neko mi šara po onome. Po ekranu. Ja to ništa ne vidim. Niko šara. Profesorice, ja imam pitanje. Reci. Ako preuzimamo prezentaciju sa Canve, hoćemo li je preuzeti kao PDF ili... Može. Može, svejedno je. Možeš slobodno kao PDF, bit će urednija. Preuzmi je kao PDF, podigni je na svoj Drive, ali Google Drive, i onda onaj postupak što je profesorica Martina rekla. Iris, jesi vidjela kako trebaš napraviti da je dokument vidljiv? Da. Dobro, onda je to bitno. Znači, nemojte na OneDrive, nego na Google Drive. Ok. Što se tiče videa, ja sam sva videa što su radili gimnazijalci, koje su radili u sklopu biologije, sva su videa na YouTube-u. Evo ovdje Nadi, pretpostavljam da je Nada pitala.
Mislim da može čak i ovako. Šta? Znači napisati tekst, označi i ovdje imaš spajalicu, umetni vezu, zalijepi vezu koju želiš dodati. To je to. Aha, da bude da, kao da označiti. ne idem preko ugradim, nego označim tekst, Da, može i tako. spajalica, ovdje zalijepim vezu, Ctrl V, jer sam kopirala tamo učitanu stranicu, i samo primijenim. I sad će ovo voditi do gimnazije. Znači ja ću ovdje dodati na YouTube. Možeš na predstavljanje škole, ono što sam ti poslala. I samo da znate, ovo se sad snima. Imamo još 5 minuta do kraja Zooma i snima se. Ovo ćemo podignuti isto na TwinSpace. Tako da možete koristiti upute kako ako vam šta zapne, da možete podizati bez problema. Je li imaš pitanja? Već blokira čini sekundu. Aha. Bog, evo mene zanima vezano za TwinSpace. Hoćete vi dodati onu kategoriju Međunarodni dan energije ili mi to trebamo dodati? Ja sam vidjela da ste vi to dodali, ja sam to pomakla, vi ste stavili bili ispod predstavljanja škole. Ja sam vam to prebacila u važni datumi. Aha. Znači sad vam je ta stranica hvala. na obilježavanje važnih datuma. Ako neko još ima potrebu dodati nekakvu podstranicu ili nešto, slobodno recite, nije mi problem. Ja sam, Romana, vi ste bili dodali, ali nije bila na pravom mjestu. Pa sam ja samo prebacila na obilježavanje važnih datuma. Sad vi možete ući u edit kao tu stranicu, uređivanje i onda normalno dodava sadržaje. Može, hvala. A ovdje će Martina dodati u podstranice. Može. Sad vam blokira, bar meni blokira, ja ću prestati dijeliti. Ako nema više pitanja, možemo ih i pozdraviti. Odmah sve. Evo, Marijana, iskoristit ću ako smijem pitati još jednom. Kad sam na TwinSpace stavljala prezentacije, ako screenam sliku prezentacije, ili je zbog mog lošeg interneta ne uspije mi se učitati, a vidim je da je dignuta. Da li ima neka caka ili nešto krivo radim? Nije, možda ti je loš internet. Znači ona mora biti u obliku JPG, PNG ili... Da. Znači u tom obliku ti mora biti sačuvana i da bi ti nju onda podigla kao tamo sliku, ideš na onu ikonicu, to smo već spominjali, ona ikonica sa notom, ona ikonica gdje je nota. Znači kad dodaješ sadržaj, scrollaš do dna pod stranice, odnosno stranice i onda odabereš onu ikonicu gdje je nota i onda te nudi hoćeš dokument, video ili sliku. Ili sliku, idemo na sliku. Ti odabereš sliku, bitno ti je, pošto si ti skoro sve materijale već dodala na TwinSpace-u materijale, znači ti možeš birati već iz tih ponuđenih, nego šta je tebi tu nezgodno, ondje ima milion slika, svako raznih, jer on je stavio u slike i ona je naše sa foruma za predstavljanje, pa ti je možda malo teže naći. Onda staviš kvačicu kao select, odabereš je, staviš kvačicu i to je to. Da. Možda mi je nemoj zaboraviti insert, selected and insert ili insert and select. Da, znam, na dnu. Možda ti je samo slabija veza ako ti je nije podigla. Ako si koristila a šta ću, brzina mi je 2, ako si koristila taj način, ne bi trebalo biti problema. A ništa, ako uspijem, ali preze su dignute. Ma dobro, Martina je isto u onoj grupi gdje smo svi, možete ako šta zapne isto pitati, može. slobodno dok budete dodavali.
mislim na profesore, a i što se tiče učenika isto imamo zajedničku grupu. Da, da. Mogu pitati, a vaši učenici preko vas mogu pitati opet ako nešto. Da. Evo, znači samo ono 2 napomene, dakle da je vidljivo za uređivanje, jel tako? Je. To je bitno i bitno je znači napraviti to na 2 padleta. Znači zašto je to bitno? Jer su nam to neki zajednički produkti rada. Ovo nam je produkt što danas radimo, ovo sada je produkt našeg zajedničkog rada i tu se vide svi radovi i sva suradnja i zato je ovo važno ovako podijeliti. Znači, suradnja nam je bila za projekt na početku, odnosno ekološki otisak na početku, ekološki otisak na kraju, obilježavanje, odnosno biranje najbolje fotografije i sad na kraju izrada ove web stranice. Imamo još manje od minute. Ja ću vas pozdraviti. Ako imate bilo kakvih pitanja, slobodno u grupe, imamo WhatsApp grupe, možemo komunicirati bilo s učenicima ili mi kolege međusobno, nemojte se ustručavati pitati i taj rok 3.6. Evo to je to. Ako nemate pitanja, ja vas pozdravljam. Pozdrav. Hvala. Vidimo se. Ćao. Pozdrav, bog. Pozdrav. 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 Sretan vam kraj školske godine, izdržite još malo svi, i učenici i kolege.